Right, mitambo-ini ya kameme kayuka muingi tugithie na mbere na gucanjamuka tukihorera oguo turi irio cia kiroho ona pasi ni yakinya na nie njitagwo Wanjiku Wakago na nie njitagwo Chef Gathemba Gotiba na riure njitagwo ati bebe Tom kira ngenia ri ngoni ti mundu mwega nyakwenda rorwo tondu agweta kontu nake ri mutungatirwo kaya na riu leo mothe gutire mundu urahonoka agerete ta kwaya hiyo ya kontu pasa kagotika uke iguru urugo uri kuri araguri ana gatombuka uke iguru kana hiyo atumia acio ya kontu kwaya muthe ni kuinganire reke guthira mothe ti kwega mundu uri utanahoya umuthi ahoyage sorry darete papa ezira umuthe Ngai ni athithirie ndece tiriri tata wa mahumbiri uka ona wathukia biu ni ahorohio horo ingira horu ena kotu looking very nice. It's very nice. Kotu is very powerful. Iruaga na uhoro wa andu aria marahinyiriria andu a wira. Ohana ta muoka na gibathi. Mwekere irwimbo. Mutungatiri wakwa. Hei kamweke hoi yake ndigatigwo ni gibathi. Okari no second ndari akotu muha irwimbo ani ona ndikwenda horo wa nyamu icio mwete ciete ki Podstar ekeno ito tumitage Podstar to ni aregire gukurekia Podstar oni podcast ni podcast no tondu riu we ugaga Podstar reka tumitige Podstar anti wakotu oka eke ndure kira rwimbo ru ni rwimbo ruthaka muno rwa Shiro Ann na rwitagwo ndukanandiganirie collection thaka muno tuhetwo ni our one and only mukoro witu haha uguo ni abangaga na gospel. It's a very powerful song, very beautiful when you want to pray and just thank God. Ona korodo ni shugo cia kwira Ngai. I listen to that song and it's so powerful. Ko mukoro ndaraguithia jeshi. Koreto. Euro rwana ruo ngukio ori ajoyaga icio ingi wanyonia. Very good. Yes. It's a very nice song. Thank you so much. Amen. Pastor Beth. Yes. Bwana asifiwe. Nona rero no rete gucokia oro cio na ni tonini. Mwana ukwenda gathina ukwenda wehere utigwo nawe ndikamuhe rutha twarie kire last Wednesday